So let us sit Биедээ comfortably, эвтэйхэн сууцгаая. easily. Meditation Бясалгал is гэдэг not just sitting суугаад and ямар нэг thinking зүйл about бодох something. биш. It is Бясалгал not гэдэг just a хоосны dry хуурай мэдрэмж биш. feeling of emptiness. Бясалгал бол Meditation is a lively хайрын, fountain энэрх сэтгэлийн, of love, of баяр compassion, баясгалангийн амьд булаг. of joy. These are all Эд бүгд бидний within us, дотор inside us. байдаг. Our Бидний nature мөн чанар бол is аз happiness. жаргал. Our Бидний nature мөн is чанар love. хайр. Like our Бидний body is бие made up of амино amino хүчил, acids, нүүрс, ус, carbohydrates, уурэг protein, зэргээс бүрддэг so шиг our бидний spirit сүнс is made up of гоо beauty, үзэсгэлэн, that wow гайхах feeling. мэдрэмжээс бүрддэг. Our spirit Бидний is made up сүнс of хайраас, love, of амар spirit is made up амгалангаас of бүрддэг. peace. It's thrill Баярлан догтолж, and it is experience өргөн of уудмыг vastness, мэдэрдэг. all this. Our spirit Бидний is made up сүнс of all these эдгээр чанараас qualities. бүрддэг. Whenever you Өргөн experience уудмыг vastness, мэдрэх know that бүрдээ we are close өөртөө to ourselves, сүнсэндээ our spirit. ойртсноо мэдэрээ. Yeah? So Тэгэхээр, today, in our meditation, Өнөөдрийн I'll give бясалгалаар few би suggestions. цөөн хідэн заавар These хэлнэ. suggestions you just Эдгээрийг listen маш хөнгөн сонсно. lightly, not Хит too хүчлэхгүй. intently. You know, Хит listening анхаарч something too сонсох нь intent таныг does not make you амраадаггүй. relax. But if you Харин are just тайвширахад relaxing and you are hearing шувуудын the bird жиргээ, chirping, усны you урсгал, hear эсвэл the water аялгауг flowing, зүгээр л or you сонсдог. hear some sound, you take it Хөнгөн lightly, сонсох нь that is more илүү relaxing. амраадаг. Then you are trying Харин to ойлгохыг understand хичээж something хит or анхаарч listen сонсох нь something very үйлдэл intently. болчдог. That is doing. Хичээл That is чармайлт effort. болчдог. Meditation, Бясалгалд we don't бид make ямар ч any хичээл effort at all. чармайлт гаргадаггүй. This technique, Энэ the техник, процесс process нь is totally бүрэн effortless. хичээл чармайлтгүй байх All юм. that you need Таны to do хийх is зүйл бол keep a анхаарлаа gentle хөнгөн attention хандуулж and keep өгч listening байгаа to the зааврыг instruction only тав as much тухтай as is сонсно. comfortable Танаас or ямар ч as хүч much as чармайлт it doesn't шаардахгүйгээр demand сонсно. any effort from your side. Okay? За юу. Good. Сайн байна. So let's sit Биедээ comfortably, эвтэйхэн easily. сууцгаая. The first stage Эхний is шатанд we bring the хоосныг emptiness, авчирна. the mind becomes Сэтгэл empty. хоосон болно. In the second Хоёрт stage, we feel the хайр vibration инэрлийн долгион the feeling мэдрэмжийг мэдэрнэ. of compassion, of love. Now, don't try to Мэдрэх feel, don't гэж try to find it. оролдож хайхгүй. Because Учир нь that trying ингэж itself хайх will нь be эсрэг үр counterproductive. дүнд хүрчдэг. Yeah? So Тэгэхээр let us simply relax зүгээр л and тайвшраад listen to зааврыг instruction их without хичээлгүйгээр much сонсцгоё. effort. And let's close Нүдэнэ. your eyes. Now we are taking Одоо our mind сэтгэлээ from the scenery эргэн all тойрны around us үзэгдлээс татаж to our body. өөрийн биед хандуулъя. Let us take our Анхаарлаа attention on to our нүдэндээ eyes. хандуулъя. When these Нүд eyes are нээлттэй open, байхад the scenery эргэн around тойронд you үзэгдэх зүйлс reflects торлог бүрхөвчөд on the тусдаг. retina. This Энэ moment, мөчид we are taking our бид mind from the сэтгэлээ scenery, үзэгдэж байгаагаас placing it татаад only on our зөвхөн eyes. нүдэндээ хандуулж байна. Let's take a deep Гүнзгий breath амьсгал in аваад and relax. тайвшрий. Another Дахиад deep нэг breath гүнзгий in. амьсгал And as you гаргахдаа relax мөрөө your суллая. shoulders as well. गहरी सांस लीजिए और छोड़ें और मन को दृश्य से अपनी आंखों के पास लेके आते हैं। अपने आंखों के प्रति संवेदनशील हो जाइए। इन्हीं छोटी छोटी आंखों में
ये सारा संसार प्रतिबिंबित होता है, तभी हम देख पाते हैं। इस वक्त मन को बाहरी दृश्य से हटाकर अपनी ही आंखों में रखते हैं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब सांस की गति को गौर से देखें। सांस की उष्णता पर भी ध्यान दें। Let us pay attention to Одоо our breath анхаарлаа right now амьсгалдаа хандуулъя. and also pay attention Амьсгалын to the халуун temperature хүйтэн of the хэмд breath. анхаарлаа хандуулъя. Let's take long Урт deep гүнзгий breaths амьсгал аваад and breathe out аажуухан slowly. гаргая. Breathe in Амьсгал авлаа. and let Гаргая. go. In 2-3 minutes, 2-3 минутанд амьсгалын хэм буурч сэрүүцэж тайвширч байна. दो मिनट के अंदर हम देखेंगे हमारी सांस की उष्णता कम हो रही है और सुकून मिलने लग रहा है। By work our body Ажил gets хийгээд tired, бие ядарч and by хүсэл desires and стрессээс stress болж our breath амьсгал gets халуу burned шатаж down. And with negative сөрөг сэтгэл emotions, хөдлөлөөр our mind сэтгэл keeps буцалж boiling. байдаг. This moment Энэ мөчид we are going to balm the сэтгэлийг mind тайвшруулж and амьсгалыг cool and хөргөн refresh the breath. сэргээж Relax биеэ the body. амраах болно. परिश्रम से शरीर थक जाती है, इच्छाओं से सांस जल जाती है, तनाव से मन सिकुड़ जाता है। इस वक्त मन को भी विश्राम, मन को खिलने देंगे, सांस को शीतल होने देंगे और शरीर को पूर्ण विश्राम देंगे। यही है ध्यान। गहरी सांस लीजिए, छोड़ते वक्त शरीर को विश्राम, मन को विकसित होने देते हैं, सांस को शीतल होने देते हैं। As the mind keeps Сэтгэл уужран expanding, тэлэх хэрээр our body бие starts relaxing. амарч эхэлдэг. Breathe in Амьсгал авъя, and breathe out. With гаргая. every out breath, Амьсгал гаргах бүрдээ notice your breath is амьсгал өөрөө эдгэж, reviving, шинжлэгдэж, rejuvenating сэргэж itself. байгааг анзаарай. Continue Амьсгалдаа paying анхаарлаа attention on your хандуулсаар breath. бай.
till all this Амьсгалын heat халуун in the breath болоод and жигд uneven бус хөдөлгөөн movement of the breath gets жигдрэх straightened хүртэл out. анхаарлаа хандуулъя. Take long Урт deep гүнзгий breath in амьсгал and авъя. breathe out with Яг the ижил same хурдаар гаргая. speed. As the incoming breath and the Орж outgoing breath гарч байгаа амьсгалын хэмнэл has even rhythm, хэмжээ жигдэрэхэд even volume, coolness, сэрүүцэж, амарч, relaxation, тайвширч эхэлдэг. they start happening. Long deep Урт incoming гүнзгий breath амьсгал and авч long уртаар exhalation гаргахад makes the амьсгал breath тогтворжиж steady, mind сэтгэл expands, уужирч and бие body cools хөрч down. тайвширдаг. Notice the Гарч байгаа outgoing breath амьсгал has quivers, чичирч, appears little тасалдаж, broken хэвийн бус байгааг анзаарай. and irregular. Continue to pay Анхаарлаа attention. амьсгалдаа хандуулсаар бай. The long Уртаар incoming амьсгал авч, and урт long, удаанаар slow гаргая. outgoing breath. Now think of a Одоо deep
desire танаас that салдаггүй is been haunting you or зовоодог bothering you. хүслээ бодъё. And just Энэ imagine хүсэлтэй how would нь you feel аль if it's хэдийн already биелсэн бол fulfilled? юу мэдрэхээ төсөөлье. Just imagine it Аль is хэдийн already биелсэн done. гэж төсөөлье. Your Хүсэл desire чинь is fulfilled биелсэн. now. And notice Одоо the rhythm of the амьсгалын breath хэмнэлээ анзааръя. now. A sense of Сэтгэл contentment is хангалуун dawning in мэдрэмж the төрж mind and бие impacting the болоод body and the breath. амьсгалд нөлөөлж байна. Let's take a deep Гүнзгий breath амьсгал in аваад and let гаргая. go. जो इच्छा आपको बहुत सता रही हो उस इच्छा का स्मरण करें और ये भाव करें वो आपको मिल चुका है। वो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए सांस की गति में जो फर्क है, सांस की गति का परिवर्तन पर गौर करें। तृप्त मन का असर श्वास पर और शरीर पर पड़ता है। Now let us thank the universe Одоо for ум granting уншиж хүслийг тань биелүүлсэн орчлон ертөнцид талархъя. ओम। इस वक्त हम ओमकार से धन्य भागी होते हैं कि हमें सब कुछ मिला है। एक गहरी सांस लीजिए। Once again, Дахиад нэг take a удаа deep breath гүнзгий in. амьсгал авъя. Once again, Дахиад take a deep гүнзгий breath in. амьсгал फिर एक авъя. गहरी सांस लीजिए। उस ओंकार को शरीर के कण कण से निकलता हुआ माने। The sound is getting emitted from every cell of our body. Аялгау биеийн эдис бүрээстэй нь гарч байна. अब विश्राम करें। सब प्रयत्न छोड़ दें। अब ना शरीर को देखना है ना सांस को। मन को छोड़ दें ढीला। Let go of Хичээл all чармайл your бүхнээ efforts. суллая. This Энэ moment мөчид there is nothing to do мэдэх and nothing юу to ч know үгүй. it all. Let the mind Сэтгэл уужран expand. тэлэг. Let the mind relax. Сэтгэл тайвширч
repose Тавтай in амраг. comfort. Just become aware Сууж of буй the space in өрөөний the орон entire зайг room мэдрээ. you are in and relax. Тайвшрий. सब प्रयत्न छोड़ दे, मन को जहां जाना चाहे वहां जाने दे, विश्राम करें आप। ना कुछ जानना है इस वक्त, ना ही कुछ करना है, केवल विश्राम। मन को पूरे कमरे में फैलने दो, आप विश्राम में जाओ। इस वक्त कोई तनाव रहे या विश्राम जो भी रहे रहने दें। कोई असुविधा हो तो रहने दे उसको। Any discomfort, Энэ мөчид if you тав experience тухгүй this мэдрэгдэж moment, байвал let it be. мэдрэгдэж лайг. Any stress Хаа anywhere, нэгтээ let стресс it be. байвал байж лайг. Relax Улам бүр тайвшрий. more and more. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। You are peace. Та бол амар амгалан. You are Та бол амар амгалан. you Та are бол амар амгалан. इस वक्त आप दृष्टा में उपस्थित हो। विश्राम करते हैं तो हम दृष्टा में होते हैं। यही है योग। अपने अंतराल से जुड़ जाना।
are abiding Энэ in мөчид yourself. та өөртөө нэгдсэн байна. In the sea Үзэгдэж or байгаагаас away from the ангид хол scenery. үзэгчд нэгдсэн байна. Even our body Бидний is a бие, scenery. Our бодол, thoughts are scenery. Our Сэтгэл emotions are хөдлөлүүд also бүгд scenery. We are үзэгдэл. witness Бид to them тэр all. бүхнийг ирж. शरीर भी दृश्य है, आप शरीर के भी साक्षी हो, विचार के भी और भावनाओं के भी। ये सब के सब दृश्य का ही अंग है। Your body, your бодол, thoughts, your Сэтгэл emotions are хөдлөлүүд part чинь of the үзэгдлийн scene. нэг хэсэг. Let's take a deep Инээмсэглээд breath гүнзгий in амьсгал авъя. with a Инээсэн smile and хэвээрээ breathe гаргая. out with a smile. And embrace the Үзэгдлийг scenery нэг нэгээр one by хүлээн one. авъя. Let's embrace our Бодол, thoughts and our Сэтгэл emotions. хөдлөлүүдээ хүлээн авъя. Let us honor our own Амьсгалаа breath хүндлэе. and become aware Бүх of your биеэ whole мэдрээ. body. Honor your Биеэ body. хүндлэе. हम अपने विचारों को आदर करें, अपनी भावनाओं को आदर करते हैं, जबकि ये सब दृश्य है। अब अपने सांसों को आदर से मन ही मन आलिंगन करें, सांस को स्वीकार करें। गहरी सांस लीजिए, आदर से सांस लीजिए और अपना शरीर इसको भी आदर से देखिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए, सारा दृश्य को आदर से देखेंगे। आंखें खोलिए। You may gently open your Алгуурхнаар eyes нүдээ and нэцгээ. embrace the Сайхан scenery. үзэгдлийг хүлээн And авъя. that is beautiful. Lovely. Гайхалтай.